zanimanje za zgodbe olimpijskih iger Sarajevo 84, povezavi seveda s Slovenci. Tukaj imamo gosta Zlatka Jovanovića, zdaj mu bom zastavil vprašanje, nam bo povedal kaj več o njegovi zgodbi. Zlatko, juče smo bili na skupu na okroglom stolu, gdje smo pričali oko istorije olimpijskih igara, naravno Sarajevo 84. godine. Ti si i napisao knjigu oko toga, to je ekspert i tako dalje. Reci mi šta ima u knjigi, šta je bilo to oko olimpijskih igara i možda na kraju, jer nas to interesira, kakvu ulogu imali smo Slovenci oko toga, možda u nekoliko minuta. Hvala, Peter. Ovako, olimpijada je imala različite aspekte. Ja sam to probao gledati upravo iz različitih dimenzija, recimo odnosa globalnog i lokalnog, odnosa između modernog i nemodernog i naravno između ostalog i tog odnosa prema ostatku svijeta u jednom trenutku kada je bio hladni rat na svom vrhuncu, ali i u odnosu na Jugoslaviju koja je u 80-im s jedne strane doživljavala dezintegraciju, a s druge strane, možda kao gdje je olimpijada vrlo dobar primjer, doživljavala je jednu integraciju, ako ništa drugo, jednu sportsku integraciju. U smislu globalnog i lokalnog u vezi sa olimpijadom je bitno meni bilo postaviti olimpijadu u jedan globalni kontekst. Znači da se razumije da olimpijada sarajevska po mnogo čemu je bila dijete svog vremena. Znači nije bila drugačija nego što su bile neke druge olimpijade, ali je naravno imala i mnoge svoje specifičnosti. Kao takva je mogla da proizvede i naravno imala određene funkcije u jugoslovenskom društvu u tom periodu. Tema, na primjer, juče kada smo pričali o olimpijadi ovdje na Sarajevo History Festu je bila upravo ta integracija i dezintegracija. U smislu integracije olimpijada je odigrala jednu vrlo dobru ulogu zato što je odgodila osjećaj te sve prisutne krize koja je nekako počela istovremeno u Jugoslaviji kada se Sarajevo počelo pripremati za olimpijadu. Gradnja stanova, modernizacija grada i slično je ovdje stvorila osjećaj prosperiteta i napretka, tako da na taj način je produžila taj neki, nazovimo ga, jugoslovenski san. Olimpijada je dala i mogućnost, ako ćemo recimo se okrenuti na Sloveniju, dala mogućnost da se neke slovenačke firme promoviraju. Tako recimo Elan, koji proizvodio vezove, je već prije olimpijade u Sarajevu, već 1980. u Lake Placidu na olimpijadi, znajući da je sljedeća olimpijada u Sarajevu, počeo aktivno da radi taj advertisement, da se naglaša, tako da se moglo primijetiti da je porasla prodaja Elana. To se ne može naravno sve suziti na olimpijadu, tu veliku ulogu igra i uspjeh slovenačkog, to jeste jugoslovenskog skijaštva u tom trenutku. Skijaštvo je kao sport u Sarajevu promoviran tokom olimpijskih igara, ali je dobio jedan vrlo interesantan twist, jedan vrlo interesantan zaokret zato što je velika većina sportaša i 70% onih koji su predstavljali jugoslovensku reprezentaciju na olimpijadi su bili iz Slovenije, ali je to kao framed, to je rađeno kao da bude jedna zajednička svejugoslovenska manifestacija i reprezentacija. I u tom smislu ima jedan vrlo interesantan članak u kome se argumentuje prije olimpijade u Sarajevu, ovdje u omladinskoj štampi, da treba da se prenose skijaška natjecanja. Jer ranije je ovdje bio primjer taj da su samo prikazivane kratki isječci iz tih skijaških takmičenja. Međutim, argumentovano je da treba da se prikazuju čitavi i direktno, jer, kako je to naglasio autor članka, ako jedan Slovenac pobjedi, svim Jugoslovenima će srce od radosti da kuca. I on je zato nazvao članak da su to skijaši Jugoslovenci. Tako da igralo tu neku interesantnu ulogu što se toga tiče. S druge strane, olimpijada je, treba naglasiti, bila isključivo turistički projekat. Dogodila se u trenutku kad Jugoslavija prelazi iz neke industrializacije, modernizacije koja se bazira isključivo na industriji
industriji, na velikim firmama kao takvim, prelazi na turizam. Naravno ima velike konkurente u drugim južnoevropskim državama. Tu igra naravno i ulogu što su upravo u 70-im Grčka, Portugal i Španija prestale biti diktature i Jugoslavija tu konkuriše na turizam. Bosna je, tako reći, u lošoj poziciji jer Jugoslavija je jedna decentralizovana država i svaka republika vodi svoju turističku politiku. Bosna je u lošijem položaju jer je putno izolovana, a istovremeno recimo nema morsku obalu kao što to ima Hrvatska. I u tom smislu olimpijada je viđena kao mogućnost za promociju turizma u Bosni i Hercegovini i vi često srećemo recimo da se o olimpijadi priča kao olimpijada je naš Jadran ili naše planine je naše more. To je značilo da na početku priprema za olimpijske igre u Sarajevu je totalno falila sva infrastruktura, nije bilo ni tradicije zimskog sporta ovde i onda kad je građena ta tradicija u trenutku priprema za olimpijske igre, u stvari je to rađeno na jedan vrlo specifičan način. Slovenačko skijanje ili slovenačka arhitektura zimskih sportskih objekata je predstavljana kao jedna sve jugoslovenska arhitektura koja kulminira u Sarajevu sa nekom, tako reći, školom sarajevske arhitekture. Tako da je rađena upravo s jedne strane vrlo promišljeno je građen taj zajednički jugoslovenski imidž u odnosu na to, a s druge strane i među običnim ljudima se ta ideja dobrim dijelom širila. Između ostalog je u olimpijadi ovde dogovoreno da recimo kad dođu strani gosti da treba da bude hrana iz čitave Jugoslavije i mnogi slične stvari su se događali. Također možda još interesantno je pomenuti, dogovoreno je da se olimpijske igre, da ih otvori Bojan Križaj, koji je u tom trenutku bio vjerovatno najpopularniji zimski sportista, nazovimo ga tako, u Jugoslaviji. I bila je rasprava na kom jeziku da otvori olimpijadu. Engleski je odmah bio odbačen jer to nije jezik nikoga od ljudi koji žive u Jugoslaviji i onda je bila diskusija da li da to bude tada, kako se zvao, srpsko-hrvatski ili da bude slovenački. Rečeno je naravno da treba da bude slovenački jer to je Bojanu Križaju maternji jezik. Što je vrlo interesantno jer većina ljudi u Sarajevu, bar Sarajlija, pitanje sad koliko je njih bilo na samom stadionu, nije mogla, bar ne u potpunosti, da razumije slovenački jezik kao takvi. Kulminacija svega toga možda dolazi sa osvajanjem medalje, koja je u suštini bila prva medalja za Jugoslaviju na zimskim sportovima i za Sloveniju naravno tim. Pri toj komentar jedan vrlo interesantan na to osvajanje olimpijske medalje, znači Jure Franko, njegova srebrna medalja, je bio taj da se Jugoslavija mogla osvojiti tu medalju zato što se dogodio jedan interesantan spoj sarajevskog objekta i slovenačkog subjekta.